Енді 4 ел девамында біз ой сабамызны сіз іле башлаймыз. Күніңіз көзел вешен кечмесі үшін çalışамыз. Сізлер үшін мерақ валепкаларына азырлаймыз. Ось пікір бетте сұратварымызбен пайлашамыз. Әр күн біз қырының чешет көшелеріне yol алып, актуаль мевзуларына açıklaymiz. Видеонлы yayında sonki haberlerle tanış etemiz. Biz acayip Kırım hakkında hikaye etip onu gösteremiz. Sizni de bu unutulmaz ve meraklı kezintilerge davet etemiz. Sizle beraber biz halkımızın geçmişine dalamız. Ve halkımızın geleceği aydın ve parlak olmasına ıntılamız. Biz şenlenemiz. Oynaymiz. Seyretке çıkamız. Ana tilimizni ve urf adetlerimizni öğrenemiz. Biz ise bu hepsini çıkarıp sizlerge gösteririz. Bizden alğanınız için sağ olunuz. Biz 4 yaşındayız.